Kinoilam Karibhoi Darbar ki badai ru Kinoilam Karibhoi District Sports Association hadian kejing klat no jong Dr. Donwa Detwelson lapang kilapa ya ke kubor skolam shaka yeng kesam unurangba habakran shikilat pathai kubor haka khatlai tregunai lur arja arpusan uba GF Shadap u General Secretary ulaang bagajing klat no jong Dr. Didi lapang kamdai kejing du nong tang ya ki bah yeng hasam jong u Henry ya kedong kathan Karibhoi District hi brok away namar baki pajba nong song snong jong Ribhoi District kila ken bat shim yu kum ukpa katay district namar ki sin yang ki bolan no shaka ulapen paru kajing ang nut ba kajing kwa jong ki ban wanra tang shisin shaka them Ribhoi ya ka met jong Dr. Didi lapang wat la kandai tang khendiat por namar ki babun ki pajba kathan Ribhoi ki bam yo ekalat ban lecture shlong ki khmi lenti bat kwa ban yo I khat du yu lada ka don kalat ka lenti Nalor kita ulapan sngo syaka sarkar bahkan penbana syuti no ahpo ka Ribhoi District hi barok away haka sngi bat katarik sngi klat jong Dr. Didi lapang kum kadak ban buram bat ban ken mau iit yo Dr. Didi lapang. Lagi jing sukya namun sim haka ba hatway bejie nin benbien sngo kumalapak yang kerja kathen Ribhoi haka ba Kepala penyo yang ke district Ribhoi Nom Seng yang ke Ribhoi Darbar Nom Seng yang ke Ribhoi District Sport Association Don Su Hakan yang berthei Dr. Didi Lapang Deng Dingba Ba ikun ke Tem Ribhoi Isyong ri dengan Barok Sikata Ke Ribhoi Darbar Bat ke Ribhoi District Sport Association Kasingan mat kayo bor, mat kayo mesin. Kat ba udang don asla jo kare indo. Wat agi sni ke jilong pendan. Idon ke ju ke jing sushit ke jing susngan. Tan ka kerten ke jung ubat kalong yang ko udan. Mangi ke badam tengi ke jing syakri. Ismo bengiyo bersanya teli hauneu rapa. Kumta kaya ko mangislo na kaliang Karibhoi Darbar pat Karibhoi District Sport Association. Islo bau Dr. Didi Lapang. De plong snam jong ke jing trekam ke jong. Nrei wala kataru kum kinong tre ki babudin. Nadin jong. I ai ke jing kular. Ya gadinga them Ribhoi bi I jongi. Bangin ayah bijing syakri kumbau layalam ini. Yin pendek ya keburom kebau la penkup yang ini. Marnginot penong bedai lembah jong Karibhoi Darbar bat Karibhoi District Sport Association kalong kumne kumba kalong bat POE kumne kumba PE hatu danex. Jingpa ola kelon rengidon bijingan kebaskan. Bau met ba ukulon kisembai kin hak hamadan bat kin seibyang ki din ki basdam ban penkup yang kedor bat yang kedur jong ke jinglong Ribhoi kumbadon lupa Didi Lapang nak benta jungi kedai kelat bat ka kebuksia kebangilayo bat dia trelang bat ubun bun sedang kan long ka bor yang iru ban teng ye kene kijing trekam de lumba ka mensim ka bengelayo leng baju iki khon jo ka dong Ribhoi ki kwa ba ki din chat ki jong ba Didi Lapang ki nom long ki din chat house ya nre ki din chat ki bala yu hauma ki ban ne sa ba ki ban dom lim lano ngak kwa ban pen kin bau hang ni yang ke jinglong ni kalong liang jong Didi Lapang na ke jingrai na ke poim jong melung sosathan tang arlai kendet ke tenak ke khen barok ke snong ke smi dei haurang ba ken kibriu barok ki I lej sok Dr. Didi Lapang meniai perto bat bud ye ke dinchan ki jong pi bat ngi kerben bangin long ki so jong ki jing tre jong pi
Kerpang na kamtay kong kurim jong let Dr. Didi Lapang yung khôn sinram bat di khôn ksiu lai gut idon ban ong ye pi kong bat ma pi ki khôn bat ki khôn ksiu ki khôn ka them ri boy idon asnda jong pi bat ringkat bat pi lagade ki umat jong ki kemen ne ki umat ki jing susi bat ngikular Bakarib hoi kanai don silenter ismi kejing long jing im jong pi ngakwa ruban put snow dei namar kani kalau berniang jong Dr. Didi Lapang bagi khôn ke dong rib hoi kita terang ban yo ban jingo bat ban pe sisin lada galat kadon lada galenti kadon bangin yo I yo u ban wanra ke met jungu hakarib hoi district Nam kita ki bum yo lat bat ki bom la ban wan ai kublek khatu kin yo da ki jingdon je pamet ju wala ka long tang kak to kat le por ni don ru ban ong bat ban kerpa na kam ta ga government bat ke district administration ba silanya ke tin hareng dari Bodobar and Ribho District Sport Association would like to request the district administration or the state government to declare a district holiday, as it was because of him that Ribhoy was granted a full-fledged state on the 4th of June 1992. So if there is a possibility, we request the district administration to declare the 15th of September 2025 as a district holiday. Tang kini kitian ki don ban ong na kaliang kini ki arteli ki seng ki bau Dr. Didi Lapang ulai don ki wat hatu ka klip mat kesngi ko khatu jong ke ching im chung Dr. Didi Lapang is dead. Long live Dr. Didi Lapang, Hariboi District. Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya